Impact TV Kuki channel gift and refreshment sponsor Kohi industry Vezosi SEIMINLAL KIPGEN Kema in the Bon Chavin Lemna Kahinai Kininahi Tunihi 2021 Adinga Chipinthei Talksu China Sozong Hita in Hizichun I ho Impact TV Kuki channel Chipinthei Talksu a very special guest Hungki Govin Amani hi Nunga Gulhangzong I Hontapo in I ho Pawin Kisele Nupa I Honta in Aloy Pa hi Passer hi in Aloy Nu hi Lai ho Kuki Society Adinga PT ha Kuki gospel artist min thang ta khat a hin amin hon wang su hin ta lang hin ka tin izo teng na mani chu self intro hung ki bolta in tin ama sa penin amani chu studio alim na neo hitin ja umta pastor THANGKHANLAL KHONGSAI chule pi LHINGNEITHEM THEMNEO KHONGSAI Kuki gospel artist amani zo Impact TV Kuki channel core committee chule producer ho thalangin limna kahin nei win a he ki pam le jing na boile hon ding ka ta sanin na very busy schedule a hin kumjong ki chai ding a hita in hizong le studio hello le channel ngai lut na zala Kuki society ngai lut na zala hi chilai na hung kal son hona na thilbol hon ti taw na gospel ministry chule lalang hizong le ipp na thilbol hon ki holim thai ding a hung ji win na chung hana ki pa thu ka hin phongin injin min ka hin sai ta in na min wang chu min zona heta ding ngong ta son min behind the name ti taw na behind the name a self intro chanchin thu hi agom lamin nani ni hona ding in pastor pa in intro na hin bom sat phain thai da ki pa min na tuni anchor lalboy hi in chule producer khailun bu khailun khongsai hi in chule Impact TV lamkai hozo si chunga tuni mi mol pe nai lo le thasam the hon jong le ke ma pastor THANGKHANLAL KHONGSAI chule kaloi nu LHINGNEITHEM THEMNEO sa ta anin min phawa tuni hi chi Impact TV Kuki channel studio kyo lim khom thei ding nin min pha je win no zo si chuang ki pa thu kan sei hlonin chule ani na tu chunga dinga 2021 adinga achaina Chipinthei talk so adinga achaina talk so pangthea dinga pathenin phala dam na ip hlani wang pha jam ka ki sa hlonin chule pathen ka thangwa hlonin he ke ni hi ke hi ai le kapa hi jangam khongsai hin kanu hi hoi pi khongsai akiti in kanu hi sai changte hin kapa hi es kamu kiti kamu sai chang he chi sadashis kampok pi he chi muna he amani hi chlai muna kona a hi hlonin 97 laizin kahungal jamovin saikula ka chengovin tu hin kanu le kapa in ahin ti daham chapa pasal nga le numei thum ka hiwin ke hi pasal la amilai kachunga pasal ni aumin kanoya pasal ni aumin chule numei thum ka hiwin pathelung se nin ke ho zo se hi kabon chawin azinei thei ti daham azinei do ka hi so gam tawin ke hi 2019 January 8 na chu kaloi nu ichi LHINGNEITHEM to thang tua khongsai ama hi pastor khai ho to thang chulo phai sadahis kampopi district sumama khamen lok aigizang area hichi kona hichi chulo phai wang khwa kona bu khai ho chanu la ani na ti ding hin tin no mai thum le pasal khana hi win ama to hin 2019 8 January achu pathin mina dan thenga zineina STCC Saikultam Christian Church muna Dr. Satkai kinthim pu hi na kana kicheng phanin pathin lungse den tu hin keima chule kaloi nu hi Hyderabad muna pathin na to na Operation Mobilization India kiti hichi Hyderabad muna khu head office hi in hichilaya khu pathin na to na church administration ti dam hobung na to na pan lazing kai hlone ti chu acham lam ta kan sei tan te ka ki pa hlone ahile ai ho Impact TV Kuki channel core committee azong na zawi ti thu jong ka za ina chule iga ka sai nom khat chu pastor THANGKHANLAL KHONGSAI masangai ho Impact TV Kuki channel anchor azong anapang hi in amo ho zalai tu ni hi chan hi phau he ti chu credit jong mai ga api u hin tin na amo ho in ihung ki pat ni live
bồi lại thì tao te tua hi neu khat hing phadom tawin i boi lai taw za moin ti program na gon wa tunia hi tua a hin zui ke ho adang dang ho hin anung ka zui o hin si chun ama chunga zong ki pa thu chom le in na i sei ve ti chu ka ga sei hi in tin a hi le pi LHINGNEITHEM THEMNEO KHONGSAI nang in zong nang wa chan chin thu chom chan hin sei thai dham in jun puin zong hin sei tai na nang a chu neu khat a zaw je poi tin ka la in na nang wa chan chin chong chom chan hin sei thai de khi mà chân chân thu thì đi ngay là công cồn độ na canu cái pa thì họ cho mà na hình sai tan cái ball cái tổ thì đi là cái professional cái chi pi thì hi bắt thiên vợ chơi là sao chơi hi riêng chỉ hi công cái bắt na hi cùng xóm là cùng xóm là nhị thì họ bắt na hi bắt thiên ra là công cái bắt na hi chỉ aku na chun program khát là nhị họ cái hình cái lạ panin bắt thiên vợ chơi là sao na ministry à hi na cái hình tổ paninประเทศมาปุยนะขัดเห็นนะไอ้เละนี่พี่ฮอนจงเห็นนมดีตาสนามินนั่งนี่น้องกิเหตุดานฮันติตาวเตนะอีที่น้องกิเหตุฮอนนะหุยไลอากูนะมินิสทรีนะนักโตนะคุณนะอีที่น้องกิเหตุฮอนนะตัวไอ้ประเทศจังกบนั่นจันฮอนนะอีแต่ไอ้one soul one body อ่ะเห็นคนน้ำมันฮอนนะพี่จีจอมจานหินใส่ไทยเดียวพาสเตอร์ปากอมนะจริงคิดพาเอาไหมนะที่ดอกให้ตาเห็นแค่นี้ที่ติกิเซเลขังลุยเบสจะคิดปุ่นตุไลขังอาศัยดิ่งอาจจะปังจ่ากลุ่มนี้คงสิในใครท่านนั้นทุกดอกที่แค่นี้เขาแค่ปันท่านนะที่ประเทศลุงซิดนวางcutting cross volume 2คงใส่เวงที่ release กันนะบอล2018เฮจิมุนที่กลอยนูทีมเนี่ยที่ invite artists หงปังที่น่ะฮิจลายก็คือขอบน้ามุนาฮีประเทศลุงซีเนี่ยเขากี่เหตุท่านินเขากี่การเทคท่านินไอ้เละมีเหตุหินขวาจนอีที่ใส่ดิ่งหำก่อนขัดเกลท่านนั่งฮิเละอากิเซนฮอนจะอาศัยเหตุที่ไม่เทียนตินไอ้เห็นฮิจิก็กี่มุตุนักนาจูกลุงเกลเละเกี่ยมาตีดิ่งเห็นนะอามาจูอีพีทีเอ็มตีจูก็แฮปปูอินcái mà lùng ghé là chụpที่ใส่ดำกับประเทศนั่นตัวน่ะไอ้กิทูปีไทยดิ่งกิทูปีผ่าฮิจีการน่ะเต้าจึงหลายตัวไอ้ฮีตัวขนาดจูหุ่งกีมัดตัวเละที่ดำเห็นตินไอ้เละ approach กับมอลบอลจิงดิ่งอย่างจูกิพัดลำ first meet ฮิจิจนไอ้เละก็เห็นอามาฮีที่สุนก็กีWhatsApp หรือ text หรือ call หรือกับกีบอลจีท่านี้ก็คงแค่ตัวท่าน as a friend ที่ทำมินนะเฮ้ยจะจนก็ลงแก่ท่านก็คิดใส่ตัวท่านตาวนะข้อจง prayer points ข้อจงก็คิดมันปิดตัวท่านแค่เห็นก็ลงแก่ฮีสำคัญจะเห็นการใส่ยินประเทศก็ตาวนะฮีไอ้กิทูปีพาจิพาขัดดิ่งก็ตาวฮีอินฮิจินดิ่งฮินนั่งมาฮีก็ตาวเตียงแหละกลุงอาหงกิลังจิงินเฮจิชนจีอาดิ่งเงินก็ได้เสนะเฮจิชนอีพีทีนักเกลัมก็ตีจิงเฮจิชูdirect approach กันนะบอลเห็นไอ้ละมันเกี่ยหงเกี่ยลิงตาวนักเกี่ยหินเองตาวน่ะซาลาประเทศทูซาลาประเทศว่าช่วยลาก็หงเกี่ยตัวท่านนะประเทศทูก็หงกี่บุลพูดที่ดำ rooted in the word of God นะ foundation part สุดทิ้งแล้วเฮจะอาจจะอามาหงกิเกล่าจำขัดจัวอันนี้นี่มาฮิโลจำขัดจะเป็นเกี่ยจุปัสสลีน่าจะกิงะจิงเงนะขัดไปกลมเลยกิงะละเลย response ที่บางดำที่จะมังอาจจะกิเกลจีเห็นไอ้เละประเทศนี้อาจจะกิตาวให้ปะกายอลุงเกลฮิสุลัมเตยนGST ดิ้งป้าจะกิงะจิงเห็นไอ้เละประเทศลุงเสนินอามาจงพัดจำขัดจะเป็นประเทศนี้ภาษาเละนลุงเกลฮิโลทิงฮิตเตติสุอันเซียนก็จะป่าแหลนฮิตติสุก็หงแค่ตัวดานหอนอหิอินประเทศว่าใจลาหงเกฮปันประเทศทูเละเตาเนจาลาฮิจะหงปีลิงประเทศจังกบก็หงหิขาหอนอหิติสุก็กะเสียโนมาเห็นอามันจงอาเสียโนมจงละเสียเทเห็นนะฮิจะจูอามาลุงเกลาอีปีอันอุมมติสุเกฮโลหิจิจนนะก็ approach จูอีปีที่อันเกลัมอามันจงquestion มาจะโดนบุตรนมจังแล้วอามาก็นายไงเทเห็นนะเลยปีเทมเนี่ยก่อนสิไปกินแต่ที่จะ approach สันบอกลาจู
na long ge lai pi mam ti chu nên sai thai de long ge la cái dòng bát thiên hình cái gì đi ngã cái tàu lại ta hen na burden này ta cái nó tàu lại ta hen chia approach hen ball chu ken dòng ha tàu na puma chu bát thiên cái độ riêng hay cái màn cái lần lâu na bát thiên cái nó độ riêng cái nó ngã thổ riêng hay thì chu cái hen say độ bát thiên thiêu gon hay thì tàu thế na bát thiên thiêu gon khát chu PT de ha kui man a kham tan thai lo hena maybe anywhere anytime any place hi thai jing thai he so le ka ga sai no me so na ki mu to nan jong so very holy hena hi cha gospel concert la pathin tu agon nang ke to na tu nya hi chan na pha hon hi sau ta na pha hon ding jong ka ta san hi ti chu ka ga sai hi tin a hi le pi THEMNEO command sing ka ting gospel music video hi tam ta jong na bol do ding jong ta san am ta in na la chu ni tam ta in jong official music video visual film TV hi lo le YouTube ma na vet ta deu ta san hi jong le chu ni studio an hong ji live o hi ki ngai le ti jong mi pi hon jong na agial te deu ta san ji chun la khat nang ni na ta I pen hon ti taw te na na ngai sang pen hon khat reverse so mi pi ho chu le kum hung ki chai di to kil hon na request kin jong ka hin bol ti mi pi ho le reverse so da dedicate na hin bol thai hon de khó bơi cái màn cái này cái sim cái testimony là cái tiền na tuy sĩ cái hong cái gì là cô na ti là hin sa zing nha tuy sĩ ka hung ki zilla ko ka lam la ding te to san na koi ka het na le ka thep na in mi chan pha zo lo hi jing zong le na va chui din lu ta in nei se me nei hin ven ka lam tha hi ti nam ngày to tam pi sangin na thil gon alo pi ka lung ka thisan na nei hen na mang lo ding na lampi ka kin hen tai hallelujah va chui jing inge chân chú hình hả? Cái bao nhiêu hình na live vài gã sau dòng đã ngày trộm đi sẽ nên reversal em pi hoa đi in dòng PT de ha changes na lung gai thong na khat dòng hin te ti ong ka ga ta san ka ga sai hin tin a song of soul ki title khat jalen banner te in title khat na pi win pi THEMNEO KHONGSAI hi chi title hi ipg na pi uham I ti ko ma na hin na pi uham hi sung sang thoi na comment chom cha na hin pi thai de chỉ 2018 cũng cho hình này hiện na Jalen Bannerin interview thì cho cái mai tổ cái hậu lim nó cho hi bon hi zong le cái mà chân chín thu cho ahead no moving cha cho cái story cho nhau khát cái gì cái na pi lu này na ma hon cha cô na cho Jalen Banner te hin chỉ cho ai na pi o he title very much deserve na hi na soul of song ti le very meaningful hi na ai pau na kile do zo point I pau hing point na soul of song ti le very much meaningful khat hi ji tabang title Jalen Banner te na pi o hi very much appreciated ki pa ta khat hi na aban ting lo le title sang dang media platform hi zong le hin pi hin ti choi ga se o hin tin lai tu in pu pastor community ki no hi tin ministry na to hi no ma hi point na ministry na hin to na sunga na journey ti taw te na ipp ham hi chi na history na journey ministry na hin to na cha anop dan ha dan pp na hin to am pp na hin bolam tu sana dinga brief ta na hin sai thai de pa amen pathin la chakhat hi na in hi chi thu do hi tunia anchor pu lalboy se ka don but na hilowin tin hi chi impact tv Kuki channel video se dinga keima thasam pin hi zong lang hi chi ka ministry dinga sei do theina pa hi ka sei do ki got pa hi e ho joseph phatsom na
hi ta han ti chu ama sape na ka taw na le ka ga tim nom na hin tin hi chi ka ministry a ka ga sei nom hi ministry lama sei thei pu te pa te very senior, very much senior na right reverend ho pastors evangelists missionaries tam ta nan tin ke hi achapang pen jong athasam pen jong kai mai the a hi ama wang ministry journey hi tu chana hi ka ministry kum pathina kan to kal kum hi kum som langa hong thing ta 2005 12 ka chai chai hin cycle ako na kaloi pa khat amina sei jenglang lalboy kativin lalboy to hin operation mobilization India kachi masang thon hin GFA kumni missionary training kan abol hanin lai manai langol a hin hichi ka bol now acham lam ta sei dingin hichi lai ka bol now mun hi ti sei dam ka spiritual foundation bol na mun khat na hin kamil thei pon reverend prem wai phei a hi in chule ozate ho ade de a tunia kamin pha nom oza ho gospel for asia a oza gena hin oza songko mahin oza biramani a hin oza ge mega a hi in chule adang dang oza ho kahin khu a oza hegin misau tu to athangkan phaya pastor po in ama ho changi ka sumil thei pon ka spiritual foundation ti chu gum thana gospel bible college kana lu na hi je chun hi chimun na hin na sata in thi tuya ki toy bang khun na thi kheng hon thi tuya ai ki tuya bang jengin ilung chang lung ana kho a hi in chule i bol kha lo i sei kha lo i chon kha lo na tam ta hung chon ding hin sei ding hin bol ding hin zil ding hin het do be ding ki ti aha an ha sa hi in jingka pung thum le down prayer ki pana ta chu devotion kinaya phalbilai le blanket ki kisila worship team lam kai khat worship team ma kana zau ji chen hiti chen ha sata in jingka ki matholo ba jingka hong ki thowa ta chu pathin wa chela hong ki sa a pathin thu hong ki zil a hin hi chi GFA a kon chun operation mobilization tu to kana to na mun hi kaloi pa to MP a kana join thon a hin 2007 24th May a kana join thon a hin ka het khel lo le hi chi kana chi thon a hin hindi paw khat sa ka het thon lo ai pastor hegin tu a thangkan phaya pastor pa hin nang ni hi pathin nang ni hi cycle gam sunga pathin na tong ho scope ti dama lo la na kerala hona dinga hichlai en chion na chun phante ti copy dinga in sol to abang zingin is it chun nang ni hi oi ma chi hon na chun kadai sa thone ai na ti thone ya chu operation mobilization India kiti oi India to a good shepherd oi India kiti ta in hichimuna hi ama they sa na dungju ya form kana kila thona fill up kana bol hana MP bopar muna hi kana join thona hi hindi paw khat sa ke hello phone lo lai chalai khanga chu ya chu gan thei ta inun train journey a po dinga hi buka go mo hoina kan pi hona cho ju ki po ana ki chi hin ka hubung to a ka su mil thelo STCC ho hin sum sang khat to ai pe vin kanula ka pan zagup ai pin sang khat le zagu ma chu bopar mun hi kana zu thonai go bible sim ding le ministry boardinga pathin hello thagau mang thai ho ai ho la se hilowa gampa ma hita su pathin na to academic degree ti dam theological studies ko ma chu parallel a kana bol khom thon a hi in 2007 kana chi thon hi interview ai bolvin pathin lung sin in kaung lo thing honin kaung zau pan thon hi je chu ka ministry a apat na tu to a kana to na muna kaung ke pat na hi na hiziban sun pathilung sin in MP hin kum khat le thali kana umin chuzawin Hyderabad na kahungin BTH kan bolin chuzawin Odisha a 2008 akichai lam ti ding hin tin cha chun kana chi in Odisha hi chi khanglai chun ke ho oi ma ke wai pu na do la East India region ka ti
Odisha West Bengal to North East se hi cha chun East India state a ka hongin hi cha kon chun team ministry ka tiu church planting team ka ti win ke ho hin na hi chi church planting team ki ti hi piam ti le mi le mi nga ki loi khoma pasal numei team omen pasal team omen ai man bu ki hon thu ai ma in quiet time devotion ai lo le program ki se ma film ka ki vet sa projector ki po a generator ki po a pathin hello hola a pathin thu ka ki sei ji hi chule ha khat pen chu phem ti le oim ki ti miu sin a he ke ho hi sumla pa ya ke ho ki support lo literature bible ho ai lo le gospel literature track ho hi office and cartoon box ai pe je wa hi chu ka zo wa som khat som ni ka mu na wa ko na chu ke ho hi ne le cha ka ki so wa hi ta chu ka hi noi ya chu office lama ko in pocket money ti da men sum hi zani le som nga ngai pe je na hi cha chu ai ma personal til ti ding na na hi chi te lo wa cha dang se chu le khabu ki zo a pathin na hum ki tong kan thei ta ka pathin na ka hin tong vin ka het khil lo le hi chi community journey a dinga ka sei do nom thil ni khat chu pi ham ti le ka sei ma bangin sum le pai ai lo le sit thua sei ding chun ma cha piti sei dam akinei zo poin a hin la thagau thu ti te nga hele mit hilong chut chana pathin koma in a tawa hin kho iman pa hi anop manop khana hi na pathin hi ka i za ka hi kanu ka pa hi ka u ka naw zong hi na kanu ka pa to phone a ki ho thailo ka u ka naw to ki ho thailo tu lai banga Facebook WhatsApp lo hi ga ki mang zal jing a hin weather asana sa hin gam sa hin ne le cha mi ma roti ne wi ke e ho chu rice zaw lo wa ki hin thailo hi na hi ti su gan thei na hin kho hi tam ta ki sei le tam ta sei theu min a hin la hin sei chom ding chun gan thei na ho hi bong kul po wa hung ki gi a pathin thu hung ki seya bong ho to hung ki gi khoma jan le azuna e thau ta hung nam to I pi to chang pol ki kisila la a inova bora ho po ki kisila mod khat to bread ki ki cho a ta chuga ki chia thinglanga pathin thu ga ki sei pe a cycle hung ki le ki na hi ta banga hi ministry a hin tam ta hi journey a hin pathin zalin kahin to in chile pathin ma puina zalin hi cho zo se hi pathinin gal kai zo na ti dam ama thu zalin hi chi ministry pa hin tuni chan ge khong kal song thein pathinin gan the ha san tam ta ai to sa na ho hi tu hi kanung vet na kanung gel ya la hi le hi chi phat lai anop dan ju tu lai ta bang hi ta pon na nom ka sa in ilunga yong I macha ki gel lo just focus ministry ki bol hi in hi ti sen pathin na kana tong vin chule tu ni chan ge hin pathin ai pujin mi to zo mi bol zo mi sei zo ai lo le mi bang ki phazo hi zong le pathinin ka hi na kham thlonin pathin ai mang chalhanin individual counseling bol na lam hi hanlang family visit hi hanlang birthday program ho hi hanlang ai lo le church sharing bol na hi hanlang pathin wa choi la le pathin thu se na I pi hi zong le min ai min pha na san thona ka kal song thei hanin hi ti hin pathin zalin ka ki mang chalhanin ka ministry hi chi hi hin tin aban ting le na thu da hong zaw kha jong le kamin pha thei jong le hin min phang ka ting ka ministry zor ni chamcha ka sen hi chen sui tan mi hin po khan hi I to ting le na sawin na thu si mai sei le sei zo chi hi po in a hin la in zo na hin sei khat chu gen thei na ga la phat thei na ti khat chu to phat thei na I chano hi masanga I gen thei na I ha sat no su pathin amu mo hi po in na very much inspiring hi in angai ho chule ave ho in zong nang thu se a ko nin I chan ge ham kan in ki khial na le pathin lama pu na nei be han ti skin zong et ona ka ga sai hin te na ki pam le zin a hi le pastor pu le pi THEMNEO KHONGSAI ki holim na zong ahung sort thim ta in na I lo ta diu ta sa min ki chol to go min break chom cha na law hi te mi pi ho zo si in jo khain sei bangin pastor THANGKHANLAL KHONGSAI chule
ปีทีมในคงไซกุกี้ gospel artist มานี่ตอกเขียวลุมเนี่ยจุปะจำจานะคงไงเฮตินเบรกในลาวเฮตินเบรกใจเล่ก็คงไปกินสิ่งดีเวตุนเบรกชั่วในลาวเฮติคุยฮีอากอนหุงกิสิมโดนเทโซเซฮีคุยจูทิงเซลอากอนกิสิมอฮีคุยฮี Test the Heart of Manipurนบอนจาวินเลมนักหินในกินอินจอกินไซบังอินพาสเตอร์ทังคันลาวคงไซจุเลปีเทมแนวคงไซคุกกี้กอสเปลอาร์ติสต์ตอกี้ฮอลิมนัจูเบรกมาสังจุนในเซเว่นจุนเบรกจาวินนัจูฮิตินไอเล็กฮอลิมนัจูอันนี้ไปคิดสิ่งเอาฮิตินนะจุนปีเทมแนวคงไซก็มันจะอินกัดติงทุกสันเกียฮีไอฮอ gospel song ที่ตาวที่น่าประเทศว่าใจลายอิจัตบังนัสดอมตามจังวลายหรือกรุ๊ปมาอิตบังวันนัสดอมตามจบจานหินใส่ไทยเปล่าเมียเกี่ยมาจังกษะลาโมมองเฮีเลสมละงาโฮเวลหินอะไรยินจุดทิ้งเลด้วยดุงหัวเฮีเลงาโฮตะบังหินตินกรุ๊ปมาเฮีเลสมเลนีโฮตะบังหินติไอเลนั่นละสารนั่นละล้านพิธีเดหานหินโคต้องขเป็นน่านักไอช่างเป็นอิปิลาฮัม and then อิปิจิฮัมก็ไงสังเป็นฮีติเลอาจจะหินสักเตสมุนีสมนะตุยสิอากาหงกิจิลาคนที่จิตโตหินหินจุดทิ้งเลมีคนจงไงโน้มไทยเป็นเตนีก็เห็นใส่ตัวเกี่ยมันก็ไงโน้มเป็นนะก็ถ้าเราเห็นโคจงต้องขับเป็นเห็นขันเฮีเลเป่าดังอากูนากิเลโดเห็นจีซูโบกันในตีไงข้าเดียวจงกระตาสันนิจิฮีริเวนเป่าเลนลลซิงซอนเกี่ยดิ่งอากาไงเห็นตัวฮี CBCA Youth Secretary เห็นอามาในนั่นเลโดปีลาจงอามามันไอ้นั่นทุ่มปีจิลาเฮจีซูโบกันในตัวตุยสิคนที่จิตเตนี่เกี่ยมันก็สาละก็ถ้าเราเห็นโคต้องขับเป็นมีหัวเห็นโคจงต้องขับเป็นไงโน้มไทยเป็นเวทีจะก็เห็นใส่จะเลยไล่ก็เห็นโน้มคิดขนาดสุดแล้วลักษณะกิจจริงเลยพิธีเดหาที่ชนะที่ตาวที่น่ะ heredity จงเอามินอามาคิฮัมบอลลาหงเทียมจงเอามินนั่งมาปุเลปาเตขังอาปนันละมีนันหิวคำแล้วนั่งมานักคิฮัมบอลลากุน่ะลักษณะหินหงลุงลุนทำอันอีพีจี what strike you ที่ตาวที่น่ะอีพีจี13กุมภาพันธ์จ้าลาหินสะปันหินจงในที่น่ะ reason จงหินใส่ไทยเดียมจุเลลาในหินสะหินนักคิฮัมบอลจีฮัมอีพีจีฮัมจงจานหินใส่ไทยเดียมเกี่ยวกับปูกับปาเตตีดิงอามาโฮอากอนินจงก็ยังมาจากประเทศว่าใจละสัตทีมที่จูกันอุ้มโปวินเกี่ยกันเนี้ยว่าปนายประเทศละสาเหกันลุงลุนินว่าใจละสาเหกันลุงลุนินเกี่ยมาจงก็กี่ฮัมบอลเลยอาจจะจูก็กี่ฮัมบอลดันจูกับปีลิงบอยตู้ทางมาสังลิงบอยคงใส่ในกิติทิลพาซิมโซโลนอัลบั้มอันนั้นบอลนู้อามาเฮกับปูเตะขัดต่อหงกิเชงิน
อามาจนลาหินสะกูนะมาอากูนางจนสตากิติวเข้าเบนะก็เห็นเนี่ยถนกนะจงก็เห็นในเบหินก็คิดฮัมบอลเลยมาซาลินจงอาจิจูเงี้ยจะหอยเนี่ยจงเลยโอ้เงียติวจงเลยก็ลูกคนนะก็เลยดองนะก็จะที่เนี่ยจริงกันเนี่ยจริงเห็นบางเลยจริงก็มาตาดับจงเลยสะจงเลยตุยาอีลอลจันตุยาอีกอยาอีเป็นจงเลยพายติวจงเลยก็บอลใส่เจ้าสีจูก็บอลเลยเห็นเกี่ยมาจงก็คิดฮัมบอลินจุดติงเลยเกี่ยมาคิดฮัมบอลจงเลยประเทศนี้ไอ้นั่นเห็นนักลำปีฮิโลวาฮิเลยจนก็ลอลเห็นเราดิ้งเห็นก็อินกุเตอันนั้นโตเจนกันนู่นเลยกับป้าในปีถึงบ่อยมูลจุงอาปนั้นกิตาละขาไว้ในทีดิ้งในทีมิลานน้องขาโดดิ้งละสานทิปเดจยองเลยนะบอลเดย์80ฮิจันเกียจุเกยจงกันนะกิฮัมบอลินจุจินาบานะก็ตาวนะจงอาฮีประเทศนี้จุจิมาบังจุนไอ้นั่นเห็นนั่นลำปีขันฮีจีอาจูก็ลอลเห็นเทฮีก็ลงตุกมวยก็มอลโซเทฮีที่จุก็เห็นใส่โดน hard work pays off น่าประเทศปันนาดิอุมินมีเห็นปันนาดิอุมินน่าไอ้ไม้กิฮัมบอลเราและประเทศจงปันละไทยเราเห็นนะนางมานักกิฮัมบอลและจุงโซนาประเทศนี้น่าได้ยังไงยองจะ extra น่าเห็นปีเบที่ขัดจะ very inspiring เห็นนะตัวละหงลุงลุดหอนาวเตหอจงที่จุดนั้นกี่เมียวจีเดียวเหตุเดียวที่ก็อาศัยเห็นตินนะไอ้เลยผู้พัสดุจงละสามากขัดน่าเห็นนะนั่งมาอินจงลาอิจานัสดอมตามนั่งนี่ฮอนานัสความพันอุมามนั่งมาจงจุดเล่นจงก็เห็นดอกบางอาจูนั่งจงประเทศพัสดุทั่วใส่กี่ฮิโลวาโอนมันจะไปลัสfamily อากูน่าหงในฮิฮัมนั่งมาจงนักกิฮัมบอลจำจนจานเห็นใส่ไทยเดียวกี่ป้ามินมินคงใส่เตะลัสเตตินคงใส่ลัสมินทางตาอย่างนี้วินไอ้เห็นละอามาโฮบังอาทิตย์นาวมังจาลัสาจูอากิฮิโลวางินลัสาฮีก็ hobby ขัดไอ้นะ one of my hobby is number one เห็นเต็นสุดแล้วอันนี้นะกับปูกับปาขังลัสาฮีเอาโลวางินกับปูเตเห็นเตซีละกอยหอเฮอันนั้นบอลจิงวินเกยกับปูตะกับป้าอาปาเฮสเปนเฮสเปย์ปันนะสิลองมาสังลายสิลองอันนั้นชีดิงกูนเกียงสุดล่านะบอลคอยเห็นกำมวยก็ทิพโลวางไว้เห็นลาสาฮีกับถนนเทโซแกอีวินเกยมาลาสาดานฮีทิพวางให้ป่วยสุดแล้วกิฮัมบอลละตัวกลอยนุนเซบังอาจูเงี้ยจะนิลองลองวางสุดกันให้ป่วยไอ้ละก็เทสติมอนีขันฮี2007เอ็มพีอากำไลตาฮีเปาเลหามเกฮัลโหลประเทศทุเซย์ยองเกฮัลโหลอากิไว้คนโลนะเป็น purpose ประเทศทุเซย์ดิ้งไอ้เลเปาเลหามเกฮัลโหลผ่านประเทศทุกิเซย์เทตโลกะที่สวากะกาแต่ริสอินจุงอากะกาประเทศเปาในปีโลแล้วก็กิเลเดกะตีไอ้เลประเทศก็ตาวนะเฮสันเป็นฮิจินีจานาจูลาขัดไอเปะประเทศนี้ฮิจิจูก็เห็นความกลัมมาสเปนัททูฮีอากิเลติปาเฮนะก็ทิ้ง cross volume วันนะเฮกันสะปันฮิจิลากันสะอากูนะเห็นกันสะเละกับป้าเห็นลัสหอฮีอากันเทนมเวลาสะเห็นไอตินนะไอพ่อเองก็ professional ลาสะเด็กตีอาฮิปอยประเทศไอปีลายก็สะเราเละประเทศนินทีมวยจันขาเด็กตีอาประเทศลายกันสะโดยผู้ทั้งซึ่งอำเล่ลอยนูเนียมบอยมิวสิกไนแต่ในบอลเป็นคัตติ้งครอสวอลลุ่มวันลาซอมเลนีกันบอลินฮิจิฮี2015กุมินมุมไบอะคุกิวอร์ชิปเซอร์วิสแกสโออุเลนเอาเตหอตทีมสุนะผู้ดีพีฮาวกิบไออาร์เอสอามาฮิจิลายาชูชีฟคอมมิชเนอร์อันนี้ฮิลากิโลเมนอามันรีลิสในบอลเป็นจุดนัมเบอร์วันนะคัตติ้งครอสรีลิสกันบอลสิบ้านเห็นcutting cross volume 2ฮีโปรเจกต์กันในอินฮิจาสิงคลอยนุตกะฮงเกเฮดโกนะฮิตากะฮงเกเฮดโกนะฮิตาอินที่ทีมของไซจะเละไคลูนอามานีจงนัสตันปันอัลลหนิฮิจิกันบอลน่าเห็นวกลานูเนียมบอยน์ไอคิโทปีวางินวิชวลลังะที่ทีมเห็นคิโทปีน้ำมันจงฮิจาลบมาเห็นลาทุมลานี่ contribute อันบอลเตลบปุ่นซีกิตีตัวเกมา personal channel เห็น
more than 4 lakhs view au min na amala sa chule keima testimony bana kain sakit pu mangboi vai phe na sem kathing cross a ka zot jing e cross lampi hi chi ho to hin pathin lungsi nin hi chi het thei la ho hi zo si hi ong hin tin abona la hi album ni ka bol do in chule chibana hin sa lo ti dam kanu le ka pa anniversary dinga ka bol hi han lang mi ka sem pi na ula naw khalani in line in sem pi o he pa an ti ting le ama aki lo wang chun pathin ko ma ka thum ji in tu nai chang chun la khat nunga diamond khongsai ama hi aji chu pathin hi banga wa noi ngai lut ti la hi ka sem pi in na ama jong khat ve nai cha chun release about it hi ti hin la hi new ka semin abona la ka sem zat agoma hi album ni ti chu cutting cross volume 1 volume 2 a hi 24 plus adang dang anniversary hall le in sun mai cham ho ka sim ho gom ho ki gom khoman nang hi le 30 ta ba ho yung tlingin te hi chu ka album kala sim ho le kala sa do ho hi chu ka hat thei pin hung hen te very big achievement hi na ai le la khat nin sa pi kit thai dio reverse wala mi pi wa za na boring ki tawin tin na boring ti chu angai nom ki dio ta sang min na live la khat nin sa pi kit thai dio request ka hin bol kan ni thana na tauna organ ti hi official release pu lunzalen khongsai IOB Indian oil ama hi general manager hi in Delhi a hin aman release anabolin hizila hi lalui ta hin kain le kaloi nu hin hizila hi akisa ta loading le aman di ka dei thon po in pathen wa choi la hi lahing a hi na in sumai chama koi zo sina sa the ding ti ka gel hona hizila hi kain ti se dam revive ka bol hona hi in kan sa na thona hin mi kon khanin asimpa na highlight point ti tam tan sen ata ba ji ko na sim ham ti kana head thon lo we khonungin youtube ma hong ki upload phanin ama sim ya hong ki ti in si phanin ama credit jok aphat chana ki pi thein hi chila hi kaloi nu to tauna organ ti hi chila hi pathin lo pi na dingin ave hozo se le tu ni ade de impact tv channel member hall ave hozo se dingin kain dedicate honin new year dinga zong pathen hi chila hi la ko na hi bon chawa vi hozo se pathei bo na devin ka taw na thon hi ta han ala hin sim hi le ka se hin se ka ting na let revenge chung pau ho kim na ma nei sim pio tao na a che tao đi hát thế na hung su in tao na a che tao vi hát thế na hung su in tao na ogin thiệp tiếng lệ hát thế na giống tang đi tao na ogin thiệp tiếng lệ hát thế na giống tang đi ki pam the zin na hi chila hi in sung mai cham ki sip zo se le na la chom tia family zo sin zo sa la kha de hin avela nan sa ki hon le agil de ki nin na ki pam le zingin ai le twin pu pastor ko ma je ki nin kating a society adinga na dang sai da taw te ho Kuki society adinga as a pastor kha jong na hitain as a leader kha jong na hitain husband na mi pa kha jong na hitain kon kha dinga u jong na hitain chule citizen kha jong na hitain loi jong na hitain na chi chun ipitira contribution society adinga na chule na role hi ipp na bol da tam and then hi chi na bol sunga hi challenges si taw te na challenges tam ta na facing jong ta san min jo hi agom lama na hin sai thai da ka kipa in contribution ai lo le role to pi ta le len ta akinai lo wangin ka gel kho pin le ka punat na pin ka burden hi
Gospel of Matthew sut ki pa na thupa so pa le apu pa hin khut sima apu pan so pa ko ma ato ding ai lo le responsibility ama ko ma ada ha pe aun ki le zo nu nga a so pa ko ma ipi pi na ve ka na bol to ati lai za hi chi so ho la mo po ho na hi chi responsibility delegate an bol pa parable ti ding ham kha hi chi pa na sata ai tong kha in khat ve kom le ka gel ji in what if when pathin hung ta le na when Christ return ka responsibility le ka role pa hi pathin lung thai zo na hi ding hinam ti pa ka gel ji chi ka homework ti ding ham kha na ka ki gelin ama sa penin hi chi keima hi na ta ka role ai lo le ka contribution dinga alin pe na dinga ka gel hi Bible la Paul in Timothy hinga say that 1 Timothy bung thum na achun pathin thachan na to kilhan hin na to len pen akilhan ahi pathin dei sa kilhan ahi na hi chi hi za zonga hi atisa ai la hi chi kato na pa hi mi din ima cha hi lo wangin pathin na to na ka kilhan pa hi ke dinga ka role len pen ai lo le ka contribution len pen khatnin ka gelin mi tam ta in ahead na achi na athip na ai lo le ahin kho nama dinga pi tam ta ome ken ka pe the hi ka hin kho pathina dinga ka pe pa he contribution na ka gelin number 1 chule ka role pa hi ke ma role ke tilang ke tizeng lang pathin to achate ki ka palai dinga pathinin ko na ai ne ya thagau mong thai ho hu do dinga role pi pa hi ke ma dinga to be faithful servant na kita ta pathin serve ka bol ding pa pathin thachan na to ka bol ding pa hi ka role len dan ka ke gelin ka lol hin lo chu pathin na he na mi pin tam ta in zat song ai bol mai the hi na ka tu sei na ka la sa na mi pin zat si zat ai bol jong la pathin in ai mu hi ji chen chi ka role pa hin kita ta thu ta le thagawa pathin I ho diu tia John sut ki pan thu pha bong li som le le ki sei banga na ya che thu ta le thagawa pathin na to ding pa hi it's one of my challenging role in kagelin hi chi 10 year dinga hin ka head top suit ai lo le pathin in ai pi God given talent idam gift hin pathin na to na hin taw na lam yan lang lasa yan lang tu sei yan lang thil pa bol yan lang I pilam pi zong le na zo nan satan impact tv core committee hi chi ho hi ka bol thei sun ka hat sun hi mi pi phat som na dinga na to ding pathin lung thei na chanaw na to ding ta up na to ding le sit mi hin khwa hi cham cha bo hi na te sion thing na chunga dai tui ta bang hi kiti ba banga chu cham khat le sit ni khwai thil pha bola pathin lung de ain khoman ding ti pai ka dei a hi in ya chu as a pastor as a husband as a leader as a citizens of this country cha dinga ka bol the sun pen hi ai ka hin kho pathin a ding le mi pia dinga ka pe a pathin na to ding pathin le mi pi ki ka a palai ding pa hi na chule ka contribution nyau chakhat anjua I say ho pathin wa choi la ka sa hlon ho yong hi contribution khat in ka gelin Sinabana zong tu nai cha 25th January tu kum cycle town Christian church mana lekha khat nisi in sumai cham lekha bu khat zong hi release kana bol event ke matan ka ji hi compose na compile ka bolin author hi na in ke man hi lekha bu hi release kana bol event MDC pu thongzalun matele entrepreneur pu thanglal KHONGSAI amani chief guest la guest of honor chule kin thim po pastor ho pu hin and ho bum pilam kai ho to chi chu release kana bol event ka sei ma bangin mi him he ki thinung ting le dal ha ding ma cha ki nei lo ai ya chu pathin wa choi la isa ho le pathin thu isei ho izi ho hi khunung akhanga tu le cha te hanung an sim the an sa the diu angai the diu pa hi
hichi contribution pa hi Kenya dinga kabol thi sun hon din ka gelin mabana jong pathin in dam nei pi hon le kabol jom hon de pa chu kaga sei be hin te ka ki pa very much inspiring hin na kitil kho na thei ta kha hi nang ma ko na ai le twin pi them neo ko man chikin in ka tik nunga ni lai ti tau ten na hin zol na hin dei jong chu ni tam ta nan tin but ibiding a pastor hachana pathin hachana to ibiding a choose na ball ham a reason na hin sai thai de ki pa ibiding a pastor hi ziding a kan hlen ham ti le ke hi kanewa pa na ke kapa jong hi upa olden pastor hi na pathin na tonga hung ki mang chape hi kanewa pa na chu pathin na to na lampa pathin thua ki man cha hi kana thano pi khat hin kapan ato na ako na chu ichan ham khat na jong thil tam pi ka mu do be a thil tam pi ki zil na khil na ka nei be hin chu china ba na ke pathin wa choila sa langa ka hung lung lut ki nin ka hung lung lut na ba na chu ka gele pathin wa choila ka sa hi o ji hin nei ta bang leng ka ji in apo mo ham ai lawale on lo ji boi ji ham ai lo le sum le pai la sam ji ham ipi ji ham khatna pathin wa choila ka sa he ka ministry ka chi zong pi zo long me the hi ka pa zong pathin la chan na tong a hin ke zong pastor khat to ki cheng ing ting hileng la sa alam chu ga khungai ta zong le ka hin khulum ke ya pathin na tong khat ka hi ti hi ke ma ka ni ki gel na hin ei zol ei ngai ei lung se tam pi henang ken ka de ka ngai tam pi na zong le agu a kana taw na chu ka ziding hi pastor kana thu me chi ja chu kana thu me hin hi chi ji pi pe na chu ka hin khulum ke ya pathin na tong khat ka hi ding ti dei sa na za la chu pathin la cha na tong ho he kana dei a hi le to hin Kuki gospel artist khat na hi tai na experience it out na experience pathin wa cha na hin sa hi na experience dan ipp ham tan hin sai thai de ka experience hi ti le anop lang hen lang ha na hi jom le na chop chan hin sai thai ha langa sei ding chun la chu anaki sathawa idol ho ki tet na ho tam pia jong anaki pang pachan na yong chu anaki chang tho pathin in ei pui dung zu ya chu program khat le ni jong anaki nei jing ta na a hi wanga ke ma personal la album kana bol do zo lo na kana bol do zo lo sumle pai la samji in chen gen thei ji a ei support ding mi a hlom ji a chu ka dei bang ta kana bol do thei lo mun khatna program khatna ichi amin dei sa ta la sa in coating le khatla ni chun album ho hin thum jin ila sa ho hin thum jin mi sa ute ho la sa ho chani ki sa jing ji ei wanga ki hlon khom pi ho chu hial album nei ngen na iti ho ta bangan chu hi ji in ana ha thowe azi chu ei ma ki nei hen nang hi la ei jong chu lungam ta pathin wa choila chu pathin thu hi jong le na ei ma album khat be chu ni ki bol do zo hen nang hi le ilung cha na nom zep de in hi chi kana bol do le la ka jinei kon cha khat na chu ka hin bol do 2019 a chu ka ji ka nei hin 18 December ho a chu kana bol do le me itia chu phat sot pi program kana nei ya pathinin ei na man cha wanga chu cassette album kana nei lo kana bol do so lo ti hi kana pu na le ha sat na kana to khat chu hi in ki lol hin na ti di ha na lol hin na ti di ha experience ki pa na ti di ham ti che hi le ke hi pathian wa choila kana sa wanga chun commitment he kana nei wa lo commitment nei lo aban ting la ka thanop ji le na pathian wa choi chu kanop ji a chu sot pi chu pathian wa choila kana sa kana wa le a kana chi le hi chilai ta a pathian nei pathian kitile pathian ang sunga ki hlan lo wa commitment nei lo wa pin tha na nei lo wa kana lai chu pathian wa choila ka sa pe la nop ka sa ai wanga chu bol theina dang nei ho na to dang nei ho le khasim ai lo wa le thil dang bol ka mu zo si chu ka ot cha thei chu ka mu zo si chu ka hi nom theya na ai wanga ke ya chu pathian wa choila ka sa pe le ka ki pa tho ai wa ka hi na pa chu ka lung thei thei lo pathian ei hlan na lam pi pa chu ka accept thei lo na ka thanu mana chu ka namo sa jing ta banga ma hin a hin la hoi ta ka hung ki gelin hoi ta ke jong taw na ka hung ki lanin 2017 na 17 ko ma hin mun khatna revival program khana chalai he ke akia ma pangding mo nga jong ko lo he
ก็lo hin an hon ho ai kan ki tho pi hin nu te ho to kan ki tho ai da so kan hin chlai hi Reverend Evangelist Hel Sat na tu ai new cycle hin amale evangelist chon amani tu sei na ko na he na sata o pathen ei hlen hi chi hi ti hi keima ka hong ki gel do lai ko na su commitment kan nei hoi ta itabang lampi jong le ipi ka bolding ka to ding jong la bon che ge cho chu ka dal ha pathen ei hlen na lampi mong hi chi hi he ti hi ka hin ki gel do thaya na chipa chu commitment nei ta thildang tampi chu o chatalowa pathen ei hlen na lampi ka na chi pi hi cha ko na he ka lhagau hin kho akipa in ka ta se hin kho jong akipa in thildang tampi zat muin tin kama sanga izat umen te hlep na hanang bi jong la ka hi na azu ka lung thaya ka to pa he ka chi pa he ka lung thei pi he ti hi pathen wa choila sa khatna ka hung ki man cha na kan ji pi na la he ka experience khat hi in chatting le lhagau thua te sei dinga chu ka phat chom pi ta khat he so kan sei no a hi le choi hin pastor khat ji hi ta le na chule Kuki gospel artist khat hi na to na ha sapen ipi ham chule itina ki mai to pi ham chong tan hin sai thai pastor ji khat hi na he ha sapen hi inei lo jong le nei bong ki sa ki pa ding na igen thei jong le nom sa ki sa ki pa ding ti ho hi igela le tu la hi pathen na to ti jong le mi anei zo ta na anei zo ta mi tan tu la hi anei lung ki hol na gam jong a he ta en he ta bang ma chu cho chu pu nat pi ai lo la gen thei pi di chu hi di pon hi jong le him hi na chu pathen na to na sum thlom cha ki mu a lo thlom cha ki mu hin ha sata ki manage jong le alam pi pathen en agong hi jong le in mo idani hen lang igen thei ni hin jong hi jong le ki pa ta ding na ti ho bang ai lo wa le mi pi ho in public in ai hin vet sui ke ding hin vet jing ke ding ilam la I chon na ti ho hi mi na chon ha sa ki saji in chi hi ta sa lam thu dola cho ha sa ka tin hi jong le cho zo si chu ki boi pi hi lo je na a hi le na hi khel na chu tam ta I khat umi ti chu hi na ai le pastor pu ko man ching ka ting spiritual changes to ai kum ki sai ding hi tai na a chak lam ta in sen pha jang ha nei ta po in spiritual changes kum ta ong hun kila na this na Kuki society Christian ho ko ma ipi thu vai ha nan nei no ma kum tha ong hun di kila na chak lam ta in sai pi thai dio ka ki pa in kan se ding hi mi pi lung thai na chan jong hi lo mai the hin hi jong le pathin la chakha hi na in inam sumu le I ho bung sumu wa dinga mi pi ho zo se dinga ka tim nom na pen hi Matthew bung gup chang som thum la thum na seek ye first the kingdom of God na pathin lung le chon phat hol ma sabin chuting aza iza kai kipiding hi ve ti pa hi inam piu le I ho bung win ingai chat pe no hi pathin lung I hol diu pa hi tu lai jin ga ke sei sau zap ta di le mi hi hat zap lung hol te ai lo le abol thei te lung hol ding ki chu ana ki sa thei pi ding ki chu te hi win igam sungi hi event na hi le waiting le one of the crucial year of India general election hungum ding a hi cha hi mi ta le mi thlem tam ta hung ki hedo de hi na hi china ding a hin pathin lung le chon phat hol lo te chu hung pul di mi tam ta hung pul ta sa na hung pul di tam ta zong I diu chu le iwang si no wa le ta sa hin kho hin chan se hilawa thagau hin kho hin chan tam ta imu diu inei diu ji nam ti le pathin lung I hol lo ji hung hi dingai ji chun kum tha a hi to hlonin hung thung ding 2022 kum ting le nang le nen sung mi te ke le ka in sung mi te ibon savin pathin minin hi chi Bible chang Matthew bung gup chang som thum la thum hi kahin dedicate no mena it's a short message for all of us na ki pam le zin na very much inspiring he in ai le sai na ke zin pi THEMNEO ko man ching ka tin tu lai pathin wa choi la sa ho dinga ipi til khong na thul ha vai la na ti taw te na sei no ma chan hin sai thai tu lai pathin wa choi la sa ho ko ma ka til kho na nom chu hi le mi het khat mi ngai sang khat hi ta ji ubin muntina jong program I hung chi diu ma muntina jong I hung hlat diu hi chi ji a chu a hi thei pe na mi ngai sang ta kha chu hiwin na I ho la dinga chu
kilit sa bol po te ti ka hin sei nom hi in abana ito pau isa do isei do pau hi pathian thu hi in hi zia chu pathian to ki vop zinga pathian het pi na wa chei la sa kha hi diu hi ka hin dei sa la sa ho zo si loi la pai ho u le nau te zo si ka tim na nom he kilit sa loading pathian to ki vop zinga pathian het kha wa chei la sa hi ding ti hi ka hin sei nom he ka hin ki pam le zingin na hin ho tu sim hi pung khat minute som ni som thum som ma sei chai chi hi pon na ki ho ho le phat ji ti lam ki hello di hi zo le tu nia ding pha no chu ai chai nei lam zong hung hi ta in ki pam le zing tu nia boi le on zong le chun tu nia ding a chai na episode na hung han hi very much appreciated hin pathin in zong pathin na bo hon hin chu le Chipinthei talk so na hung han hi ki hon ma cha pi ding zong ka nei po hi zong le he jing na ding in memento khat khat chu le kho hi industry te ne thain neu cha cha hi zong le na ga in langa na ki chai hon dinga in pi hin impact tv Kuki channel thalhang chu le hui hi thalhang na chi khat khat na hin pi honing ka ting chi memento hi Major El Pauline THANGKHANLAL and family ke veng no Manipuri in Fall Manipur mo sponsor e bolo hi na amo thalhanga ke ho thua kan pi e lung se tai ni san pi lang khat khaninga ki pi to hon to ti pa me na chule hi chi ne thai zong hi zo ka hin sai ta in ho hi industry te ne ho impact tv discussion ar chule Chipinthei talk so hi gift and refreshment sponsor ita chang pat thai bu na khare hi na masanga nom khalo hi hi jong hi gesung zo si man mo ta hi zong le ne ho gift ki pi hi ji chun am ho tha nga na ni ko ma kan pi kit he ni san pi ki mo la ti pa me ki pa me hoi hi te le hi chi memento sponsor te chu ngai pi sai nom na ne han nam hin sai thai han he chom lam ta te man sei ma sang ka te na ka ki pa thanin tu ni bul lama ka se han ba bangin sa ta min pha the tam tam zong la ke ni Chipinthei talk so chi impact tv Kuki channel la zam ta lam ka nin min pha na chungwa cho zo se lungyal the ta nin min pha nin dei sa jewin na chungwa ki pa thu kan se thanin ani na hi chi memento le refreshment ti dam hi chi gyal kho ta guest ho hospitality lama na sa ta mi bol zo hi zong la chan ge ya ngai lu na thil pi len ta nei pi hi ka ki pa hanin kho hi te kho industry chunga zong ki pa na sang ta kan se hanin pathenin na to now na business ho chule na lungyal ho na plan ho lord hin na pi taw han chule hi chi memento hin pia ke dinga ka upa hin pau len thang le ka THEMNEO hi in amanin zong hi chi impact tv Kuki channel ngai lut na nei ta memento ahung zo se guest ho dinga hi chi thilpi jam koi na sim pi thon hi pathin na to phat na chung thona nang ni zong pathin na bu thon han ti chu impact tv man cha ke ma ki pa thu kan se hin tin ka sei hlinglal kaloi non hin sei ki ta a sei cho thing se ni na taw ti na hi wang ka sei nom phat ka nei lo di ta zin mi pi ho ko ma ka sei nom khat aumen kanunga la ya pat na video album kana bol ne hen nang pathian wa choila ka hin sa na hi zong le la az pi ho hi in cheteng le sum la pa ya support e hin bol ho thu le la e hin ki man cha khom pi a cheteng le taw na hin support jing ho na bon chawin tu ni kho hin na chung chi uwa na mu so ke divin ki pa thu ka hin sein ka zinei zo ga na ka zinei zo ge ya ka zi to pathian na ka to na ho na ai support jingo taw na ai sumil lo ho na bon chawin pathian minin ki pa thu ka hin sei aroi bada ngasi engon da makeup tau bi ba sister Gayatri mangon de su harau ba phong dok chari ka ki pa oi na ke ho so a chai ne ke impact tv Kuki channel lo le chi platform mu lo di na impact tv Kuki channel ko ma chai ne ke na pu pastor ip ki pa thu vai la na sai no ma thum cha din sai pi impact tv Kuki channel they are chi Kuki channel hi pathenin tu ni san gya hi chan gya ei ma pui na pau hi pathin zala hin akhat na chun ani na hi sikina hong kisal la lamkai ho adia pu producer khailun khongsa hin naupa SEIMINLAL anchor la adinga zong
Kuki society adinga anchor la adinga yong chu upgraded ti ding dan ma he upgraded version anchor khat hi in ama hi in chule anchor dang ho grace hi in benson hi in chule adang ho hi in na bon chaven hi chi nam pia dinga hitabang channel na ito na ba hin thasilo helin pangjingo hitin chule Impact TV channel subscribe bolo lai in soul hang sung gam sung ho sau pa ai lo le ulena vin zong Impact TV channel hi chanam khana I hon zong ki tho pe wa isu han over chule hi Impact TV channel hi mangcha I hon zong I khan to pi diu pa hi nasata I gel kho diu kadai sa na pa chu cham chakhat neu cha jong la kain se do hin tin ka ki pa in pathin Impact TV Kuki channel pathai bo jing ta han ki ho jong ka ki pa win na nang ni zong lalam hen lang pathin ministry lang hi zong le pathin in nawang bo honin tin in zo ha san tam ta na in se honin na jehovah zori pathin zong so isu mi lo de ti ong chaka ga sai hi in tin pathin in pathin na bo honin tin ma ban na zong na ministry hon la san lamong ma ban ma chal honin lang platform hi tamong hi covid tin na mu kit na ding min ti so chai na ke ya core committee producer pa thlenga vai la na ka hin nei hin tin na chule anani ni honin kum tha chibai zong ka hin bo na tu ni achai jing achai ni hita in kum tha zong hoi ta in mu kho mo hitin pathen zalin ma nam chewa mang kho mo tin chule achai na ke ya Impact TV Kuki channel dinga achom bele in taunan zong nin gel do honin ti suna achai na request ka ga bol hi in tin ki pam le jing tu ni ading Impact TV Kuki channel Chipinthei talk so pastor THANGKHANLAL KHONGSAI chule pi LHINGNEITHEM THEMNEO KHONGSAI Kuki gospel artist to ki haulim na chu hi chan na chai hotin chule tu ni Chipinthei talk so adinga achai na 2021 na zong hi ta discussion na ka hin sai ta in Impact TV Kuki channel hi thai chana support ni na bolwa tauna hobung hen lang family hi zong le mai cha mau ni na gel do de he ti chu hi platform mang cha ka hin sai hin tin chule New Year hung ding an hi zong le in hai mil lo di Omicron hi chi COVID-19 atha Omicron zong hi to ai ha ta ki sei na hi thai chana mi pi ho in kum hai hi lo le ki hop ting le ki sei jing sa hand sanitizer face mask manding chule social distancing zuiding vaccine ki kap loiding ti ho zong hi na su mi lo de ti so vela public awareness adinga ka hin sei hi tin ki pam le jingin tunia ding hi chanin ka hin chain chule tuni program vet na vai phat chom pi now Impact TV Kuki channel official website comment left feedback zong nin pi thayo hi na bon chawin avelin kum tha chibai hum khana ka hin nain mun chana vezo sin na bon chawin mangpha